Ini beratua Asia yang lama punya 2014. Macam mana setting dia remote? Okey, senang aja. Masuk 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Sendal lagi bergerak. Tekan 2 kali unlock. Okey. Volumenya tekan 2 kali. Wah, apa dia? Oh, 3 kali. Sudah okey. Okey, sekarang kami buat promosi. Ini dia bagi 99, bagi satu kunci lipat. Dia sekali kunci remote chip setting. Okey. Kalau you nak ini, lagi kami ada bagi 2 tahun warranty punya. Beratur Asia lama punya 2014-2015. Okey ya. Thank you. After 2 tahun warranty, jangan risau. Kalau dia remote atau apa masalah, dia susah tekankan atau setting nalikan, you boleh bawa kedai kami tolong you check dan servis. Kami tak ada charge punya. Ini lifetime service. Okay?